Dear Mr. Longley. Ito'y balay. Itala ang asim marong karka Umay ko la ipadama, nga agkalay sa akon, friend. Talaga? Agkalay sa kan, Lina? One friend. Kat matulagan ti kalay sami ka ni Rudy inton Sabado. Oh, di na sayaat. Ay na, naragsakak para ken ka, friend. Siyempre, masapol at dumar ay kanto inton kalay sak. Talaga nga umayak Jacket din darayan ti kalay sam. Idin to ta best friend ka. Agyaman nak. Kat, kumusta matan ti relasyon nyo iti asawa? Nasayaat mo. Naragsak kami. Ngam, apay nga aging gaita kat awan pa'y anak yo. May satawan yun nga agasawa. Rumbang nga adan anak yo. Ay, jakpay kayat ti aganak. Apay? Jak kayat ti agikat iti trabaho. Ngamin, no addan ton anak mi, di kapilitan nga agikatak iti trabaho, tasyak ti mga iwan iti anak mi. Kasta? Kasta nga minti ko na ni Romeo. Tanasay-sayaat ka no siyak mismo ti mga iwan no addan ton anak mi. Sana bali taadamot na talaga da trabaho yo kanila kay mo. Kat saanan anas kaniyag trabaho ka? Win ngam syempre, kayat kumatday tay adda ka bukbukudak a kwarta. Ngam, kaanon to nga rod ang maadaan kayo iti anak? Jak mo, friend. Addan tulat na. Victoria, bakit? Nakaturog ka din? Kayat kunti maturog. Sumango ka man kanyak. Di naktalikudan Di nakarapupan. Di ka mang singa, kayat kunti maturog. Bakit? Kaya't kukuman na maadanta iti anak. Ay, maturog ka kitin. Ay, o sige. Maturog ka nga rodan. Oh, agar mo sartan. Addi ti kapem. Ayun gayam, maladawak to nga agawid inton malam. Tadda overtime ni. Sige. No mabisin kanto, agluto kanto latan iti sidaam. Taadumot day to inapoy. Well, Makaamu aktumatan nga agluto iti sidaak na sumangpetak. Tadipay isong aramidam. Ay, at tuwing ti papaalam a files, Victoria. Hoy, girl! Ano na takit kita ma-video? Ta nakaisem ka? Saan a video, sati? Os! No di kat ladawan dali na agayim ko kan ti agbalin nga asawa na. Oh, ano nga yun? Kita day ti ladawan ti asawa na. Oh. Kita ekman. Ay! Gwapo! Ay na! Ay, nukas tala ti asawak. Uray, anakak nga anak. Ay! Anya? Uray, tinawin nga ganakak. Wano? Anya pa'y dita. Basta gwapo. No anya laditan ti sasawam. Ay, wen gayam. Ay, sika ngay. Kaano ka amaadaan iti anak? Ay, saan pa yung ita? Oh! Ano saan nga ita? Kaano? Inton bakit kanton? Basta, saan pa yung ita? Ay na! Imbag man tadi nakapilitin nila kay mo, amaadaan kayo iti Junakis. Awan maaramidan na. Tadyak pa'y kaya. oh my God, bakit? Masayan ka. Amok ngamin na nabanog ka nag-overtime. Alaman nga rod, mariknak at talaga ti banog ko. Oh, Victoria. Narakop nakmatan. Kailiw ka ngaminan. Sika talaga. Kunak man numasahyan na. Ngam arakupan nakmat gayam. Una, taasawa ka mata. Di arakupan ka. Bakit? Kaya't kukuma ang maaddaantan iti anak. Saan pa nga ita, lakay? Adan tulat na. Itanti kayat ko. Basta saan pa nga ita? Siyak ti mapatulo, Romeo. Saan asika? Romeo, umay kan agar mo... Ha? Awan man dito'y silent. Romeo?
Rimwar kadilatan adipay nagarmusal. Kandi pa'y nagpakada. Ay, baybay akman laan. Syaklat ng ti agarmusal. Tadumar ayak iti kalay sa nilina. Apay, adi mo kadwa nila kay mo. Saanan, busy iti trabaho na. Wingayam, at iti regalo. Agyaman na. Sa dino ti pagturungan nyo kalpasan ti kalay sayo. In kami ijay La Union. Ada beach resort ti kabsat ni Mr. Go ijay. Kat ijay kami nga agbakasyon. Sige, ag-enjoy kayo. Agbakasyon kami biit. Kalpasan na. Agsubli kami manen iti trabaho. Naimbag ka pa'y tagbakasyon kayo. Ngam siya, ay, di kampay nagbakasyon nga oray na minsan la kuma. Kasaritam di asawam. Amang ano kayat yu ti sumurot kada kami ijay La Union. Saanan, inton maminsan tulaangan. Kat ala, naragsak pa nagkalay sam, friend. Agyaman na, friend. Si Mangpet kagaya man, Romeo. Juan, Sige, tain nakagluto. nanganakon. Romeo, mabit lang. Hindi na kun intal talaga. Adoy ti tiya, uminom ka. Diyak kayat. Kayat konti agin na. Kumusta ti trabaho? Di nakasarsarita, nasakit ti ulo ka. Sige, mabit lang ang tailuta. Saanen, aday wanak. Kayat konti agin na. Hoy, Victoria. Break time man, ang kakapi. Hoy! Why? Kaslag parparikot ka. Nilakay ko sa ati. Kasla di na kayat akasarita. Saan ang matagtagari? Sala sumumbat no at dadamagak. Hoy! Apay ngay! Nagbaliwan. Hoy! Amangan ki din sa bali a babae iti biyag na. Anya? Ay, amangan laan ko nak. Diyak imbagang adda. Sa ati. Ay natakwatan. Amangan no pudno. Kumusta kayo, nanang, tatang? Adda ginatang ko para kada kayo. Aday. Pagyamanan mi anak. Itaman pa'y apimbasyar ka. Wananang. Apay adi mo kadwa ti asawam ngay may. Sigud may sumarungkar ka kadwam lata ti asawam. Rimor itay agsapa asaan ang nagpakpakada, tatang. Katjak mo tinapanan na. Di na kun kasarsarita. Tanalabit agimuran kanya. Apay ngay. Kaya't naamaaddan kami iti anak. Ngam saan ko paya kayat. Ha? Apay nga minaya, adi mo pa'y kayat. Diyak kaya't tagsardeng iti trabaho, nanang. Ay, noan niya ti pagayatan ti asawam. Basta pagsayaatan nyo laki day. Diag tungpal ka. Basta diyak kaya't tagsardeng iti trabaho. Diyak kaya't daytay isulaang timang bangged. Ti kayat ko, adda kabukbukudak a kwarta. Apay, imimutan na kaya ti asawam iti kwarta. Tadi mo kaya ti sumardeng agtrabaho. Saan mo't kit di, nanang? Ngam, basta, diyak kaya't ti sumardeng iti trabaho. Ay, naanak ko, amangan no agbalin aparikot dayta. No di mo tungpalan ti kayat ti asawam. Bumangon ka ditan, Romeo. Nakalutong akon iti armusar. Sa anak nga agarmusar dito'y. Taapay. Awan ganas ko amangan dito'y balay. Anya. Ala, agpalas akon. Tas umra ka kon iti trabaho ka. Hoy, Victoria. Anya ti man panunutem? Maikulkuleng ka manen. Kwa. Ni ka di manen lakay mo, Natamnayen, ti panakilangan naken ka? Wan nga ron. Saanan amang mangan iti balay. Agawid lang ang amaturo. Ay na, kunakmat ngamin atakwatem. Amangan no da babae na. Sorry. Ay, tinasayaat. Awagam iti cellphone na. Awisem amangan kayo iti restaurant. Ha? Ala, nawagamun. Apag iso, lunch breaken. Ingkay manganan at duwan.
Ala, mangan kan friend. Di mo matan garawan ti in-order mo akanem. Kasladyak makapangan, friend. Ay, alaki din. Amang ano, ada sa bali akadwa ita nila kay mo, amang mangan. Amang ano, jay babae na. Iso adi naman lasong batan ti awag mo. Patyam ka di nga da babae nila kay ko. Ay na, anya nga yung ti kayat na asawan, ti kinatamnay na itakan ka. Oh, Sati. mangangkan. Amang ano, mala daw ta iya office. Sati. Ibusam da kita. Oh, Romeo, narabyan ka. Romeo! Ay, di nakman la sinungbatan. Naglayon latan ijay silid. Surutak. Romeo, nangan ka din? Apay di ka sumungbat. Nangan ka din? Day, apay nga damalitam nga imay, Victoria. Anya di kayat asawan day toy. Dituyak pay lang ang balay nga agnaad nanang. Panawak pay lang ang ni Romeo. Apay, nagapa kayo. Saan, nanang? Ngam, kaslang amin awan patag ko itakin ni Romeo. Di nakasarsarita. Kan kanayon amarabyan nga agawin. Amang ano si kamot tayan ti parikot. Iso akas ta di asawam. Nanang, Ay na anak ko, kinasaritam ko man, no anya ti rason adi nakakasarsarita ah. di naksungbatan, nanang. Akasla di namang mangagtibagbaga. Agsubli kay di balayo, tarisutan nyo, no anya banday ta parikot yo. Dituyak pay lang ang balay, nanang. No ay ayaten nak ni Romeo. Umay naksukunan dito. Saan? Nasaysaya at no agawid kan, tagsarita kayo anaimbag iti asawam. Oh, kasano? Alas 4, friend. O nya, rumartan? Agandor time tan? Sigurado ka kadi asumurot ka kanyak sa ati? Wen kuyugan ka. Mapantasi mo nila kay mo no rumuan iti opisina da. Amangan kit din, no adamat babae na ijay. Saan sa laangan? Kasano nga rod amaamuan na da babae na uno awan? Agtalakak pay laki nila kay ko sa ati. Mamati ak nga umay naktumot lang ang sukunan. Adakan ka na ita. Alang nga rod, ituloy tanti agtrabaho. Apay adi ka pa'y lamapan maturog, Victoria. Ada ka pa'y dito'y paraangan. Kasla da urayam. Agpapaangin naklaang nanang. Kan sa anak pa'y ang makaturog. Kanayon ka nga agpuyat. Nanang, No saan ka mutla ang makaturog amang pampanunot iti asawam. Nasaysaya at no agawid ka laangan. urayak nga umay naksukunan ni Romeo, nanang. Hindi mo urayan asukunan na ka. Agawid ka laangan tagsarita kayo. Tano di kay agsarita na imbag. Saan amarisot ti parikotyo? Nanang, Ala, panawan ka dito ayan titawa tay nakmaturugan. Umunag kanton. sige, nanang. Hoy, girl! Napuyatan ka manen. Di ka kadimat maturog? Wan nga ron. Amok ti makagapo. Pampanunutom nga minila kay mo. Mailiw ka kenkwana. Wan nga ron. Kailiw ko nila kay ko. Talo alawas adya ko nakikita. Basun mo Nagkunang amin apimanaw kay di balayo? O anya nga ita, di ka matla makaturog amang pampanunot kenkwana? Ngamdyak kaya ti agawid. Urayak nga umay naksukunan nila kay ko. Hish! Kasanun nga no, di nakasukunan. Saan man, umay naktusukunan day chay. Ay na, si kan tinagkuna akas laawanan patag mo kenkwana. Sa ita, ibagam asukunan na ka? Ay na, girl, awan lat amokon. Sati, Angan sige uraim lat ta. Bareng podno amapan na kan tumitla sukunan dito nila kay mo. nanang, talagang sakit di asaan na kon ngay ayatan ni Romeo.
Kaputa dinak man la sa rungkaran dito'y balay. Imbagakbot ngamin kan ka nga agawid kan, tagsarita kayo. Nanang. Amok nga awan panggap na amang sukon kan ka dito. Amok at ikinaawan anak yu ti gapuna, no apay alim mamiis kan ka ti asawam. Nanang. Ala, agawid kan, tagsarita kayo ana imbag. Amok, nanang. Umay nagtusukunin ni Romeo. Malaan, adakan ka dayta. Urayam bareng mauray mo nga umay nakasukunan. Nagawid ak nga rod iti balay da tatang ko, ket aging ga ita, jak pa'y mauray asukunin nak nilakay ko. Daytoy man ti pakasaritaak, tuy pagayam mo, Victoria. Agyaman ak pagayam Victoria iti daytoy apakasaritaam, nasaysaya at no agawid ka iti balayo kinilakay mo, tapagsaritaan nyo no anya ti parikot. Taawan ti kastay pagsaritaan ti anyaman aparikot iti nagbaetan ti agasawa. Tapno saan nga ad-adda akumaro. Solbaren, tapno maliklikan ti panagsina. Bueno papagayam, ingka nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Victoria, iti Baguio City. Tampok dito'y drama tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos ken insurat para iti radyo, ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami tingkay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Fernan, dumagas kan to pa ijay da gusmi. Agmerienda tapay. Saanen, Veronica? Agkita tanto manen ije campus intun bigat. Apay adi mo kaya ti dumagas ijay boarding house ko. Taapay pay laeng. Itulod kalaktaan. Kayat ka ngamin ayam-am mo kadagiti ka boardmate ko. Taapay, Met. Siyempre, kayat ko nga ipaapal, nagguwapo ti boyfriend ko. Sana nanaskan. At dapay papanang. Sa dino ti papanam? Diyak kaya't nagita saludsud Veronica. Ket no di mo kaya't agumuraken ka. Saan kan ngagsaludsud pay? Ha? Okay, saan na maulit? Saanan, Fernan? Friend, apay akas jay ti boyfriend mo. Apay, Mary Joy. Ay namin ano na kan nga intulod dito'y boarding house. Ngam di pa'y dimagas. Diyak pa'y nakasarita.
kanayon ngamin abisi. Amo matan, graduatingan. Amangan mat numabutang iti tao. Anya? Apay kumamat. Saan ang mabutang dayjay? Nalabos kit di ati kumpiyansa na iti bagina. Kasta gayam. Wen, uray kita ang tutitsura na. Kasla artista ti kinagwapo na. Anya? Flawless at talaga. Isungarod ang nagustuak. Amamunak matan, friend. Saan basta-basta tilanga ti kayat ko a boyfriend. Nasaya at tanadanon ka dito Romeo, Veronica. Apay ka di, ma'am. Agsinger ka din iti abang mi? Saan? Kaya't kalaang akasarita iti personal. Nasaya at mo tagmay-maysa ka dito'y kwartuyo. Ada nga min klase dagiti ka roommate ko, ma'am. Iso nga rod arinanta ka. Anya ka di dayta, Ma'am Perla. Saan mo ko mga ibaga apan nakibiyang daytoy? Nga makibiyang gaputa siyak ti landlady yo. Kat nasingad kami kanitatang mo. Tagkalugaran kami idi. Kan naibilin na kapay kanyak. Agyaman akmat, ma'am. Tanasingpat kayo. Boyfriend mo ka dito'y kanayon amang itulod kan ka dito'y? When, ma'am? Ni Fernanday Jai, graduating student. Kastagayam. Ngam, kanayon amadlaw ko. Adi na ikikatan ti helmet na, nukas Jai nga itulod na ka. Agdardaras ngamin nukwa pumanaw, ma'am. Amangan mat no membro ti may sa sindikato. Huh? Iso adi na kayat nga ipakita ti rupa na. Naangaw kayo mat, ma'am. Saan? Saan ang membro ti sindikato? Ronnie, nasayat mo ta nakita ka dito kantin. Ne, sigaman gayam, Veronica. Nakitam ka din ni Fernan? Wen, nagdardaras mo tapin manawit ay. Kalpasan tinaudi a subject me. Apay nga rod asan ang nagpakada kanya. Ha? Diyak mo Amang ano emergency. Nalapit akasta. Ay na, saan ka unay ngagdandanag? Madadaal ti kinapintas mo. Diyak maikat dagdanag, Ronnie. Ay, day takat nga minta ni Fernante Pinilim. Nagwapo day jay. Iswa nagado ti agusto kan kwa na. Uray adu ti agusto kan kwa na, no saan na ida at tutupan, awan ti parikot. Sabagay, husto ka. Ala, agorder ka nga rodan, tagmerienda tapay. Saanan, Rolly? Inaksurutan ni Fernan ije boarding house da. Nakapasyar ka mo't diti kabisera, manong sindong. Wen ngagpaiso, nakaumay kayo tatang. Ited kong ti abang mo. Diya kaya tamaladaw ti panagbayad mo iti abang. Mabalin mo't ani Veronica latan ti mangtad. Inton agawid, iji bariyaw. Okay laang kanyak. Ay, kasla saan tay asigod nga kakalugaran. Wenmat ngamin, Ma'am Perla. Awan ti rumba nga pagbainan yaw. Amom ka day, at the boyfriend ay ta anak mo. Nay, Ha? awan matimbagbaga. Tatang. Jack ilibak. Talaga nga dan boyfriend ko. Ngam, di kay agdanag. Ta igagaad ko mat ti agadal. Itay pa lang ay nururay ka dito'y dagos mo, Fernan. Sa dino ka di man ang tinapnapanam. Aguray ka man? No agsasao ka? Kasla kayat mo nga ikontrol ti garaw ko Saan mo't akasta? Ngam, girlfriend nak. Karbangak tagdamag no sa dino tinapnapanam. Apay ajak makontak ti cellphone mo. Nagawid akbiit. Pinayaban nak ni mamang. Apay nga rod adi mo impakaam mo kanyak. Nagchat ka kumaa. Lobat ti cellphone ko. Apay adi ka bimulod iti sabali a cellphone. Husto man ladaytan? Ado ti bagbagam. Amay ka man, Kitty. Kailiw ka na.
Fernan. Basta di nakisuksukat iti sa bali. Siyak lang, tayatam. Wen ka di. Ipariknakkan ka. No kasano ti panagayat ko. Iso nga umay ka man. Aglablaba ka mo't gaya, Mary Joy. Wan, Veronica, naurnungan ak itimuran. Uray si ka, adumat timuran mo. Napuyat ak, Mary Joy. Iso nga iturog ko pa'y. Diyak pa'y masangot ti aglaba. Aguray ka. Rab-rab insan ni intulod na ka ni Fernan. Saan mat? Saan pa'y mataparbangon, Ay, saan apan nakibiyang daytoy. Kas gayem mo, ibagakan ka ti kapanunutak. Sige lang, friend. Friend, saan mo ko mga itad ti 100% apanagayat mo kini Fernan? Agibati ka mat para iti bagim. Mary Joy, amok ti aramida. Ibagamton ka ni Veronica ang nagawid ka? Daan daytan arason, Fernan. Ang mga nudinak patsyan. Basta day tati ibagam, bro. Sige, awan mabalin ko. Basta sika tinagsaw. Day tati magustuhan ka, Rolly. Saan ka akil, Joy? Ngam saan mo kumamat aluklukun ni Veronica? Kaasimat. Aguray ka man, Rolly. Amangan mat no aggusto ka iti girlfriend ko. Saan? Isaksakit ko laang. Time bilang kumata nagayam. Nasaya tinalawag, bro. Ngamjak maikari, nga isula ang ti girlfriend ko. Amumat, adu ababa iti mangayat kanyak, gapo tagwapo ak. Ngam, bro, saan ka kumamat nga agabuso? Aguray ka man, Rolly. Barkada ka, wenno, sika ni Papangko. Nasaya at mat. Tanakita kayo dito Garden to University. Fernan. Owen. Sika ti urayan mi. Nay, si kamat gayam, Veronica. Apay nakigtut ka. Nakakita kan samot iti Diyos. Kuang amin. Jack nam namaan nga umay ka dito idabos ko. Birbiro kak nga ron ni Fernan. Awan dito, uy. Jack amo no sa dino ti ayan na. Apay akas dyan ti barkadam, Rolly. Kalat ngagpukaw. Katimadi, Jack makontak ti cellphone na. Ay, Jack konsinti ang tema di nga ramid na. Uray pa'y nasingad kami nga gayam. Adda ka di amom nga aramidan na, Rolly? Veronica. Jack kaya tamadadal ti panaggayam eh. Ta sigurado, agura anak ni Fernan. Numamuan na. Ngayon bagakan ka ti amin. Ikarik, Rolly. Saan ka amairaman? Basta ibagam ti agpaiso. Ay, malaksid kan ka. At dapay sa bali ang girlfriend ni Fernan. Anak ti may sabak nang. Agad-adal iti sa bali a private university. Jack kaya't amasahir ka. Hanggang day tatipod no. Kasta ka di. Ngam iti lang adayo na pimpintas ka. Di na kon pasablugan, Rolly. Nasakit na iti anamwak. Agyaman na taimbagam dayta. Kumpirmado ti amin, Veronica. Saan aparbo dagiti impud no ni Rolly kan ka? Anyat kayat mo asawan, Mary Joy. Sinurot ko itinalimad ni Fernan. Kit naduktalak amalaksid kan ka. At dapay sa bali anobya na. Kasta gayam. Wan, kat panagkunak. Nasken nga agpanunot kan. Kasladyak maglunday to'y amapaspasamak. Tapno mamati ka. Ipabuyak kan ka dagiti video ana alak. Dagito'y timang ipaneknak. Sige. Kayat ko ang makita dagiti ebidensya, Mary Joy. Wan, adoy, buyaam, itikas na.
Mapanak-nakam ti kinatu-timer ti boyfriend mo. Apay nagtadam ti panangkitam kanyak, Veronica. Day tati sungbat ko. Apay atinong panak. Naamwak ti agpayso. Doble kara kagayam, Fernan. Ha? Ti amok, siyak lang ti girlfriend mo. Ngam adda pa'y gayam sa bali. Veronica. Di ka naglibak. Kurang pa'y kit di ti panang tungpakan ka. Tapno maksayan ti sakit tinaga mamarikrik-nag. Sorry, love. Diyak ilibak. Kat, anya ti desisyon mo ita. Kaya't kung agpili ka itamot lang. Sana mabalin ngagpiliak, Veronica. Anya, kaya't mo asawan. Isu ti piliyam. Napatag ka kanyak, Veronica. Sika ti inay-ayat ko. Ngam sana ka makapili ita. Lawagam ti kayat mo nga ibaga, Fernan. Kung nagtupay kat, asaan nga umno ti aramid day a Fernan. Wan nga rod, Ma'am Perla. Ita naduktala ng ti kinatu-timer na. Kat, kumusta nga rod ni Veronica? Kanayon nga agsangsangit kan maikulkulang. Sakit kanayon ti absent na. Ay saan arumbang abaybayan na ti panagadal na. Gapo iti lalaki. Day tamo ti kanayon ko nga ibagaken ko na, Ma'am. Ma'am Perla, ada kayo matgayam dito eh. Juan, Veronica. Kat, kumusta kan? Kastoy, ma'am. Malmalday. Agawid aksapay la ije lugar mi. Ngam apay, Veronica. Finals tayo ita, ah. Sa anak mo't lang ang makakonsentrate. Ay nakabailam data. Palpasan tapay ti finals. Aggidan tanton nga agawid. Wan nga agpayso, Veronica. Saan mo kumaabaybayan ti panagadal mo? Gapo iti parikot mo. Panunutam ko mati sakripisyo ni tatang mo. Nagadayon ti turong dagita mata manakaw. Ha? Ada ibagbagayo, tatang? Dandanin malpas ti simbre kiyaw. Iti mabait, agsubli ka manin ije kabisera tapno agin Raul. Kasladyak kayatan ti agiskwela, tatang. Anya? Agsardengak sa laangan. Ay saan na May salangin na si Mistre kata graduar ka ni ti kuro sumakin na maestra. Kasladyak may konsentratan ti agadal, tatang. Ay na, saan ka nga agsardeng Saan, anak? Apay asinurot nakpailang dito lugar mi. Veronica, uray pinutid mon amin a komunikasyon ta. Imayak, tagkidawak iti pamakawan mo. Kasta kalakanakan ka ti amin, Fernan. Linukonak. Pinaggidan na kami ti dayjay a Michelle. Kampante akasyak lang ti babae ti biyag mo. Pakawanan na ko, ma. Naamiris ko ti bidot ko. Ngam, saan ko ang mabalin na talikodan ti obligasyon ko kani Michelle? Namin ano na pinangtahanak ni Papana. Adagas ti mapasama kanyak. No talikodak ni Michelle. Rumbang lang nga itakder mo. Tamasikugan. Ulitak, Veronica. Pakawanan nak. Jack pulos ni namnama. Akas to ti pagbanagan ti amin kadata, Fernan. When mapakawan ka, ngam daytoy ko man ti maudi a panagpakitam kanyak. Tadyak kayatin a madigdagan pa'y ti sakit a marikrik na. Agyaman nak tamawatan nak. Kat bayam. Saan ako nagpakita pa'y kan ka? Nalaos aliday kan sakit tinakam tinariknak, idi nagpatinggan ti amin kada kami kini Fernan,
Mr. Lonely. Ing karigata nga inliwliwag ti amin, baban iti panangituloy ko, iti panagadal ko. Ket naamiris ko analabit asaan ada kami tinaituding apara iti tunggal maysa. Daytoy man ti kapadasak, to'y pagayam mo, Veronica. Agyaman pagayam Veronica iti daytoy apakasaritaam. Adda na ituding nga ayat iti tunggal maysa. Ket kas iti nakunam, saan ada kayo tinaituding iti tunggal maysa kini Fernan. Ket ala, ipamaysam ti panagadal mo, taday ti rumbeng nga aramidem. Buano papagayam, ingka nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Veronica, iti Ilagan City, Isabela. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Marilyn Masedman, kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kapanang trabay, na imbag nga oras kada kayo amin. Anya ti kunam, tatang? Ni ading mo, George, kunak. Mga sawa ka no matain. Anya? Ne. Apay akas ti reaksyon mo, anak ka. Tatang, apay a pinalubusan nyo ang mga sawa. Kat manulang titawan na. Saan nga ubing tikabsat mo, wela anak ko. Ni tatang, sa anak pa'y anak yung asawa? Pinalubusan nyo kit din ni George ang mga asawa? Siya kumapay ti umuna Kasano ko mga raw na makiasawa ka? Katawan matinyam amom kada kami biyaw manakaw. Anyan tungay ti baga dagiti kaaruba. Numaamuan da ang mga asawan ni George aburidak mi. Ay, uyawan dak tumanan. George, agsarita taman. May papanitian niya, manangwela. Naibagan ni tatang ti planom ang mga sawan. Apay adi mo imbagbaga kanyak. Ay, wen, manangwela. Into no may atawan. Agkalay sa kami ni tinobyak. Sana mabalintikas ta kanyak, George. Ha? Apay kumaasa na mabalin. Kat kabaalan mi matantag pamilya. Saan kumamutakas ta, Urayam pa'y ang makiasawa ak amanang mo. Ha? Ni manang met. No mga asawa ka, di siyak tulaang ti single kada tayo nga kakabsat.
Ay, kat gagangay na ama ng wela. Saan pa'y siguro nga oras, tapno makiasawa ka? No apay mat ngamin a cute size da tao. Iso siguro nga awan ti mayat amang ikalay sa kanya. Ay namanang, dumteng tulat ta ka diti parakan ka. Di nakman bulangin na kasta si ka George. Amok, ibagbagam lang dayta, tapno palubusan kan ang mga asawa. Anya launay ay ati pampanunuta, muela. Italaang man akasta ka. Sigud mo't anhalaaw ka. Adala pang panunutat, Gina. Ti ka di maipapan iti kalay sa ni George Aburidakyo? Apalak dagiti kakabsat ko. Adantun bukod da pamilya. Ngam siya, uray nobyo. Awan pa'y maisangok kadakwada. Ay, no saan siguro a 4 feet ti height ko. Amangan no nakiasawa akmutan. Mangrugi ka man ako nakon. Awan mo ti dakas na no 4 feet laang ti height mo. Tinapatag kat nasayaat ka atao. Kan kang runaan na, responsable ka. Dayta tinapatag. Ay na, Gina. Uray pa'y kasanok kagagat ko, no kastoy lata ti height ko, at adda ama turn off da kanya. Ala, saan man aday ti pagsaritaan ta? Intakat ag meriendan. Mabalin ka di ngagsarita ta, wela. May papanitian niya ti pagsaritaan ta, Rhea. Nadamag ko nga na kursunadam kano ni Sir Harold. Ha? No siyak tisi ka. Di kan mang namnama ang magustuhan na ka ni Sir. Ngamin, itikas ta ang height mo. Imposible ang magustuhan na ka. Natatayag ngamin dagiti kakabagyan na niya. Jack amo day ta nga ibagbagan, Rhea. Ang asino kumangay, ti kayat na amanayunan iti 4 feet, ti pulina. No awanan tinasayat nga ibagam, mabalin ka di apumanaw kan? Di ka kumamanaktak, taado ti trabaho anas kan nga aramida. Apay, nasaktan ka ka di itimbaga, kwela. Isa siguro nga awan ti agdaton kan ka. Tamabuteng da amanayunan ti pulida iti 4 feet. Nya? Hoy, wela! Sanguinak! Jack kaya ti makiapakan ka, Bricks. Hoy, agraraman ka at talagan nyo, Apay akas tamot ng tibagbagam. Awan mo ti dakas nga amok ngayon naramid ko kan ka. Di ka man naging didiam mo, Ay, di ka kumagsawi ti kasta, Bricks. Trabaho lang ti makagapo no apay nga daak ditoy. Awanan ti daduma. Ti ko nam ka di kat Jack amo nga dapay plano nga agawin ni Sir Harold kanya. Anya? Angam sa bagay, uray no crush mo ni Sir Harold, sigurado asaan na kan tumit lang nga magustuhan. Anya ko matilaban ti 4 feet agasken ka. Nakita ka nagapo ka iti pharmacy itay agsapa. Sa ita, kayat mo manan a dumagasta iti grocery store? Daytoy ti solusyon ti arapaap ko, Gina. Anyat kayat mo asawan, wela? Gimatangak iti vitamins ko. Tapno barang manayunan mo't ati height ko. Saan laday ta? Doblek ti kanak. Tapno ag doble mo't ti height ko. Anya? Imbes a suportaran na, katawaan na kit din. Amom friend, akseptara mon akasta ti height mo. Saan mo't a big deal no 4 feet ka laang? Pagyamanam kit di ata na iyanak ka anormal. Saan akas kadagiti daduma dita? Basta, rogya kon ti ag vitamins. Kan kaadwak ti kanak nga inapoy. Tapno tumayagan. Wela, anak ko. Pasensya kan, Ne, apay ka di, tatang.
Pasensya ka na. Hinjak ngamin amaw. Anya ti saan mo nga amo, tatang? No imbagam ko makanyak. Nga da tinadagsin abak-bak layem. Amangan no natulungan ka, anak ko. Bayam, bumawi aktoken ka. Di kay maawatan Apay adi mo imbagbaga kada kamay. Apay amasapol nga ilimod mo. Anya nga ilimlimod nga ibagbagayo, tatang. Awan mo ti amok nga ilimod ko kada kayo. Ag-maintenance kagayam, anak ko. Ha? No sa anak pa'y nagdalos iti silid mao. Diyak pa'y makita ti ado nga agas iti drawer mao. Anya? Awan sakit ko, tatang. Vitamins lang tinakita yung iti drawer ko. Aya! Wen, tatang. Rugyak man tag vitamins. Tapno tumayag man mat da tao. Kat saan da kun nga uyawan. Kan, amangan no makaasawa tungat ten. Wala no asino ti tao dito'y kusina. Si kamat gaya manang wela. Rabiin nga mangmangan ka pa'y laeng. Si kakit dimot, George. Daytoy ti kunada a midnight snack. Itaman pa'y manang. Wala. Takayat ko nga ron ti tumayag. Ay, narigat gayam no 4 feet lang ti height mo. Kanayon nga uyawunda ka. Ay namanang, urean niya pa'y tar aramidam iti bagim. At dan tulat ta may bagadag iti tao. Aktal na ka man, George. Kasta ti makunam, gaputan na tayag ka. Sana kas kanyak a cute size. Sigurado ka kadya tumayag ka, no aduti ka na manang. Agasam man, 5 times aditi pandangan mo. Adapay merienda anayon na. May mayat kit di Tapno ag doble adagos ti height ko. Ay na, manang ko anapintas aya. Di mo unay timangan, tamangan met no ti kilom ti agdoble. Ha? Di bagadan to na kaslaka drum, wenno saan? Kaslaka tangki ti LPG. Oy! Si kakadinday ta, wala! Oh, apay aya. Ay na! Kaslaka la drum iti day ta langam. Ay na! Ad-adasaan ka na makaasawa no kastalaeng. Aglablabos ka na. Apay, anya ko mati aramidam kanyak ha? Ibagbagak lang matipudno Kayat mo? Ta si pangulen ka, ha? Anya! Anya man ang di mapaspasamak ditoy. Nakalalaaw kayo. Hay. Wala kang breaks. Sapay ada ni Sir Harold iti office na. Kasanulaangan na mangag na kayo. Ay na, Gina. Bagbagaman ta best friend mo akasla drum. Anya? Ulitin man? Huston, Gina. Ay, agpapansin lang, day ta abak lang. Adda ka din ni Wela, Uncle Tomas? Dapay lang iti silid na. At tugaw ka pa'y Gina. Tariingak. No kasta. Nakaturog pa'y laang ni Wela, Uncle? Wayne. Kaya't nakano nga min ti tumayag. Ay, ad-adda lumukmag no kasta mat maturog ti aramiden na, Uncle. Day tamat ti kanayon kung ay bagaken kwa na. Nga kaslawan mat ti mangmangag na. Riingam man nga rod, Uncle. Ta isurot ko kit di ijay Jim. Jim? Wan, husto tinangag mo, Uncle. Mapan kami man mo't ag Jim. Tapno sumeksi kami. Ay kat una, Gina. Isurot mo man nga rod ni Wela. Tapno sumiksi, mate. Ket makaasawa matain. Wela! Wela! Agriing kan! Apayaya, tatang. Disturbo kayo, matitipan na turog. Ada ni Gina di tarwar.
Kaya't nakakano ang makasarita. Nagsapa mo't ngay may. Anya nasapa. Hakat no si ka tinala daw anarieng. Aya, Ay, kita am ti oras Alas 10. tatang, akibagalatan kan kwa na nga umay dito yung silid ko. Ay na. Bumangon kagid din. Ay, tatang, Napatagtibaga ni Gina ken ka. Iso ano siya ti si ka. Bumangon na ka. anya ti masapul mo, Gina. Oh, adtoy, isuot mo na ito'y, Wela. Anya ngay da ito eh. Basta, isuot mo kit dita sumurot ka kanyak. Sa dino ti papanantaya. Awanan ti ado sa ludsod. Basta, pagsaya atang matlaang ti pangipanakkan ka. Shorts kan sando mat dagitoy. Amukon. Ag-swimming tayo anya. Saan? Anya nga rod. Mapantay iti kaipatpatakder a gym iti asidag iti plaza. Damag kukot ng lukatan. Anya? Apay, di mo kaya ti sumeksi? Gina, among mat asa anak amahilig nga ag-gym. Diyak kaya ti mabannog. Dumngag ka kanya, Kwela. No aramidem ti ibagbagak, sigurado a sumeksi ka. Kung saan laang aday ta? Adun to ti agaram kan ka. Sa dino tinagapwa, Manangwela? Napanak man nag-gym. Jim? Apay, dakes ka di? Itaman pa napanunot mo ti ag-gym, Manang? When tabarang sumeksi ak. Kita klaang no awan pay lang tagdaton kanya. Wala Manang. Kanayunem to ti mapanag-gym. Tapno sumeksi, kan makaasawa ka matan. When day talagayam. Basic lang kanyak dayta. Gina, anya ti ramidan ta dito'y mall. Yan tangay kat kimutong kan. Mabalinan a gumatang tayo di sandal mo, Wela. Daytoy nga ta. Ipadas mo man na umanaykan ka? Nagngato mati heels na, friend. Ay na. Bagay mo ti istilito a sandal. Tapno tumayag ka matpasit Ang Alakit din, ipadas mo. Di ka madanagan. Siyak timang bayad. kasanon no madisgrasya ak gapo iti day takasandal. Nag-OA ka matan, friend? Inayadom ngamin kan ag-practice ka ijay balayo. Kita aklaang, no ibagada pa'y nga agrup-rupa ka adram. Anya? Wan naskan arugyam matan ti mangisuot iti sandal anangato ti heels na. Tapno manayunan ti height mo. Sarda nga matan ti mangan iti ado. Tapno saan ka alumukmag. Kan kanayon ka nga ag-gym tapno sumeksi ka pa'y. Wow! Bagay mo ti kawas mo, Wela. Agyaman nak, Gina. Kabaalam mo't gayam ti magna, nga uray nakasandal ka. Wen manumat nga aldaw ang nagpraktisak ijabalay. Very good nga rod, no kasta. Iso na lang, tanasakitan ti sakak. Gapo iti da ito'y heels. Gagangay na, tay talaang mo't anag-heels ka. Mayruwam kan tumutlaang. Wen mo't kit di, friend, panagkunak. Addan tumot ti lalaki amang ikalay sa kanyak iti kastoy alangak. Saanan niya imposible day tawela. Kitaang man tilangam, kaskala teenager. Ay, miss. Excuse me? Amamu ka ka di? Siyak gayam ni Arthur. Asik
Anya ti madaydayaw anagan mo, miss. Wela. Wela tinagan ko. Nice meeting you, Wela. Likewise. Itala nga nakita ka dito Kanayo nak nga umay dito'y Jim. Itala siguro ang nakita na. Siguro. Ayun gayam. Mabalin ka di ang maalat cellphone number mo? Oh, ato iti cellphone ko. Isip mo man ti number mo. Tapno nalaka ka ang makontak. Asino tayo lalaki nga imasidagkan ka itay, Wela? Arthur ka no tinagan na. Adda ka din nagkinaawatan nyo? Nagmayat ti isam nyo titunggal may sa itay. Si kakit di mat, friend. Tila madmadlaw mo. This is it, Wela. Agpapansin ka iti dayjay nga Arthur. Madlaw mo't nga gusto kan ka. Nakita